Anopano Siabogana de Shimama Mamuni Chimama Kwaba. The Ahenkan 93.3 FM Sabrasun. And some of those if you turn on a job is on a pay. And some job for Yakwa when I bought one in Nano Kama. Ye be German government protest Agreka Befris over Tofum. I'm on a pace and upon Akan Kaseibo. And Shimama. And some of the number a more de Elika Nediti Ebi and the same. A church for Amede Chedma and people Monyokuno. Wababa Casa said Ghana for Ake, yes, Yados do no can say be a cross one can say, name mum say no cano, or baby chim. Sanso and a woman share, and my brown some any sadie, and Yamaba could call and Rabbi Fonaquemu. Our Ghana Russia be the first say, I didn't know my for be a pro to Mutu, and it of Bumski, Amam Ranosa. I didn't know for be prosa, a Musam Medeba. Sanso and a month for what a chim Yamabecha number 2. One more extra bass, a woman can a whoopaya quan phone, and Tabam Ramaya or Mumwa. Metrabosumpo Akobi Masu. None other question de Tram ye, and a mambo phoebe, a tourist because to share a service. Kokum kuni party ta, and I'm so a buy number bonting ebo a kobi subo say a woman said ye, Nanswoman share and do Mujumaji, and Amasa Rosim winning nada. Abba, and some way and Alfred been on a payment segra. The Babasumo sound upon us here, Akan Kaseibo, and Yama Wadi, and Yam dear, and Yama Warfare, and Yam Kotu. No mum, and Yamoko be a darma, and a air boss masoni Elsikafemu. Said the dame can medias the one palm as the suku. Dead Wakona to so baby no was yachim dead ashe, air coffee bakubianya ohe, and yes, Auntie at Mamma Teja Papa Bimuko Diga, and Make smart imap delivery. Smart imap delivery. ODI Electronics me patrol. So you be a businessman and a band maybe and a company beer what done in Potemia say. Upe baby board ra me baba choba bi kro. Ube ye mama na kwaso tam. Enya sem kitwa. Me patrol me dem live on Facebook and YouTube. The hian so be search Ahenkan 93.3 FM for adwenchen go making kan ediamount and Ahenkan fmonline.com and no kogo penwa searching straight ebeba ama onsa akaye midin edi kwaku enin kusi buadum radio station online and information center see Efakasen live. Ahenkan 93.3 FM Akan Kaseibo yo bomua ya jibe bia anuti Kaseibo mubati anka ewo end time information center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta information center ewo jiwani kwanta God's first information center achim betnase Ochinati information center o yawsewro Kanyame information center ewo achim achikrum cooperative information center ewo achekrum die yesu tumi ye information center ewo achim dwaha awrade na ye information center achim apreku gode why boafu Kojokumi eye David Ba information center Dimpa information center achim asane Kaseibo ewa Kaseibo krom Osono information center ewa achim esam Abnaseman information center wachim abnase Nyamene hine information center wachim ofosukrum ena nyame asam information center wo achim krobase eye nida so ne awrade Prince of Peace ewa Strasi Somwa heba information center so som se twitwe ewo achim dan intiamwa junction Peace information center Wakokobe eno sewa information center ewo achim anyina se ko sam information center wachim achiase keka no krobo eye adom information center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya ebutu achim odumase Adwempa information center ojinanko Jama North Chidom information center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa information center Goka Sumnyame information center eye chirimenken Nyankuma ase eye nanapia information center Dai Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa information center Achiase hin information center ewo achima chance eduntom achim kokobia no pe kohwe Papa Tiger crowd in kunche okotwa tum na dom ewo achima from empasem I don't like west ewo achima sini pisku wanyinam kotoku repent ewo achim otopa Royal Information Center ewo achim teshiman mejefo tiase ewo achim labikrum Omega Information Center achim dan SDA Ejapaya Junction Omintimrim Mighty Information Center achim besiase
obig ewo kwa aboadi number 2 Kataban Information Center achim achiase adwini ba ku fortrim ewo asene bangalo oman ewo achim ayerebi ena jasen so ewo achim apoli adeshimama ensem nu nchiremu ene nfitias ye enie na wotwe ya mu nsem bi edi ahinum kakra manfo ni na de omano tum ekan bi eye Council of State penyin ba ko ebiribi atwam no na president edema National House of Chiefs ona na ye president ebiribi atwam sesei osanso eyo mahene ema omanfo ewo Asagri traditional area na ni dia kasangasa ayewo na da no so eye James Akpo na James Akpo ebedi ade no enkunyadiom de ma no togbe afedi otosuma akomako dunan akra de esi ya nam suma manfo di no nkomo na ne se aban ma no S Gracia enye skaketwa 300 and something Ghana cedis doso papa 1000 Ghana cedis doso pa eno na togbe afedi otosu dunan esandis kan ko so mpe sa S Gracia wi isanso hu adu cropot an waye ntia so man konkron Ghana to kakra ya jeje se die mpuntuduma se de bi ya kwan achim dan kwan ya wiawie wo hu se de bi ye aden awdo akeka kewuram school adan ayasabia ene de keka wo se de ye mi hu aduma potian ma ye ntia makotam sa S Gracia botwowe de ablem se me ohimpon menjindi esansem ka Council of State hu da bi mempe ena osanso dis kan ko ma ban se munyim sika mempe sika bia asem wei esi ya pe ena twatwofo abedeche dema NPP amonyekunu emnanim ni na no bribu ahin eba bonche bebo togbe afedi abaso se wayade papa osi na anabanya ena waye ne saa nenso wayade papa waye nyame so ade waye de nyame pe waye de badwene omanfo ho waye de omanfo nso ekombe ha wo mu se odis katwitwi de we asan ko se ompe abano enji ena obo na baso pa na obo na baso ade achinya pe ena omanfo start to trouble emranim ni obribu anya na obotogba afedi abaso yi wo mu twabo ne ena twatwofo abede che de ma wa ban ena wa ban akwa ya de na ya diska na branu ena obo nipa na baso wo ma horo na chinkod ena bape ya sa ba bontin se da bi o wan kan se na mum obo na baso so diska ko na mum ombo nipa dua na nkasa baso se wa ya de Mika se sika no de be wa ya de na wo mu sam na ke ono no akeka ho kan ye no me ya se no de ni fi no MPP fo bi no ntemasie NDC fo bi no ntemasie sika na odi abande ye na ni ono to be afede kira ya odi keka ho no e no na me no de me person ka ho so no be some of our commentators are small boys and small girls. You cannot tell me say you to be afede he has a soft spot for MPP and MPP asem untimi kan kire me mo bi bwan to be afede was a board member NIP during President Kofo's time. But in 2009, when MPP left power, President Nelson Koho, na some way, President Moses now in the past government, they were treated like aliens. To use the words of Tobe Afede. So, it was not in defense of Tobe Afede. Or say, Americans say, cannot be abandoned. But you can't to us no dear. So, we are not there. Because never why any what can for MPP no dear. She cannot get no buy. I don't put anything. But in your car was fighting the government. Ahenkan FM. Eni amuti ye ayatwatwa for abedeche Deputy General Secretary Demand New Patriotic Party MPP emranim ni na obri buahin na mote ne no na amafo beka ya ade bi sori wo Ghana sade na sori wo Ghana for kapeza ze ni nye ho ye no to nchen a onyankopon aboya ma ya hoden ne nkwa a biribi otumi de kwa ba akwabra ne peso di nyame ho sem ewo oman konkron Ghana mu no sade na nkasa nyame so mpe eri oba ene bema na oba ne ba na se bema pa he obi ata so ase krama ya be boso mi yema na aduane ne eche ne kom na ta so pamba we no akoto ozofasha meto enu ege na oba so pa tumi he nyame anim din no ajeja no kama osofa ba famdo enu otalim enu lesbian sa lesbian ni gay ebi wo Ghana pa na wo mu ye wo no osum na se no mu sanya kukuduro ba bonten se an ye lesbian ye gay ye lesbian ye gay asemeji ti ene trada ebi bie hu offices ni ade a enya asem ketwa na we nam so ama emraship jefefo bi epeja wo mo se gina pintin se dabi de akoso no nye
enu to se ye mra tia sa de wi enu nam so am wom de mra bi ko mra shep je fie se wom nyintum na enkuntia sa nkrofo wi se okoye bi na ye chewa na atwewa so enu no ai mra ni din de Proper Human Sexual Rights and Ghanaian Family Values Bill 2021 and amode sa enhyewe anadesrede we ekotom na hyebdifie anim we nam so amasami kemra hyebdwani eduma manfo wo Asante Achim Central Konongo abeton peso so ono aso ene ejemtreni pani eduma Constitution Legal and Parliamentary Affairs Committee ewo Ghana mra hyebdifie emnanim ni kwami anyinemadu ede aba betudwa se chena mache ewo tumutu ene otalimiche lesbian gay mra no enye se bia wo ma hyeda o nemu wo mguso ya wo mtoto nyama ye enipa dumotwe emunkrum NDC4 emunkrum MPP4 munza Ghana for samra we Ghana for ni die chiripa ne amasem na meya na yema ene se enye chairman ko ana ye committee no and a committee no committee of the house I don't know what say no political. There's nothing political about this. Yenina Ghana for the energy home. The energy home. Come on, can say no delay no minimum. And no honorable Muntaka can say constitution no article 106 can say BBR Embra and that's a pedi more than 3 months, which is not true. Embra you private members bill, only public bill. There's Embra free president or should not be more than 3 months. For controversial Embra we have to so yanti was in yanti I was in Tumrikani. Emrenim ni kwame anyin madu esa to anen sam so say sa otalim ni tumutu lesbian gay ade se dem da kwato Ghana mra shop je fianim se wo nyintum na nya mra o Ghana ya ma mra nim no o se ma o manfo bi mfa nya manyosem ena bi ma Ghana fo bi nwen se asam na o de kwato parliament anima na waje pene na waje atum o se da bi ebe fa konia saudo bebre so ansana entiase ayedwuma Ade we say bano na mrashibe jomkura na manfo nim said abresa na wotwe no a ye bie no August no October no nanka ye ba ya pass no that week no azana ni pare bebre na o madwen yo mo but enye sa ne ma de ma me ha dwene ne se nipa ko bi be kan se ade we de enye no political ne mprekoto ba ko so no ana na menti bo ma se omo ye proponent no ba ko MPP ne de aka NDC4 and on enchire se NDC4 e bill so Ghana for bill we need to go into that and an appropriate time. And Emremuno, your first read near Arifama, the report to Beko. The report to Qua. Then we'll do second read. I think I'm not principles, not one brand of Munankas and Rebecca once. At that level, no gram brand, and we are near Koi anymore. I think I'm not a house ringing a clause by clause consideration. Clause 1, any constitution in Bobra and an in Mobra. Clause Yevie, Nina, Fina, yet third reading, not Embrano, a jeep, na Fina, Yade call Ama President in Ashasi Emra. And you know, I abotre adia, a memo was so much Anti honorable say nyabotre. Enya muti ye ono na emra shep jani mo manfo a. E wa Asante Achim Central Municipality. Meche Konongo abeto ampeso so Konongo. Amuka zinzane pa Konongo. And Ozansia chairman the Constitutional Legal and Parliamentary Affairs Committee. Ewo Ghana mra shep je fie. Emnanim ni kwami enyi ni madu ena mote ne no me to amensam so aboso akomanum na me ka so asogusu ya wutie anopa no si Akan Kaseibo ewo wati wasum omanfo wo Achim nyame becha number 2 ewo Fransa Yirebi abeton peso so epoemante masam ana meken wo mo do makosem ato Ahenkan FM anim se wo mo kwan enye ye ka kwa fun kwan a egu ni panima se kwan atini pamas pam wo mo kwan kwan ba ko a ha adwen pa wo mu chema akwafun pa okwa ha na oba ha unam abubo so pam so tonso a wo mu su onipa ntumi nkoma asembe nkrani we nam so amamodo makosem afa Ahenkan FM so say yemfanto aban ne npenfo nim na kwan no wo mmra emehwanya ho bibi maye wo abromo ne yamane boni edi nkomo na Achim nyame be kire number 2 ohempon na kwan megima ede tu yanim say amanyofo na bribia beto ba no modo msa be fo mu to tisabi be mo akohia new girlfriend odin sa be fa through za enam ze onim de oje eno na oje says ad ne airtime papa osanka si studio say odum nyamfo kojo pon kromo yam na chef Johnny sisi anse na oba betwa ne mfinhia nan oka ho asem watwa wie wo mo ho hwe osanzo egusu twa nan mofra
oya twan vinhia mienu eno so monte wo hwe na na so maka asa onabo wabu nu aguna sum asa abo amampam no wo mo ka hwe onfi enso kwan wo mo bre waba be kan wasam so ono na akoyi nika enti bra na bayai onabo mantom so mo srenanda onabo kojo oponkro wo num so action man enti babi onenam bia osre papa se wo mo kwan funa ewo achimnya me beche number 2 no wo mo mamaye na nase ade atwa no sum kra ne se ye ka enuane papa hodin wo matosode pa epomo no na dodo na fiba na nso mo kwan kohwe Ghana sa baby o manfo nya somdwe o manfo nya dwane di no ye hwensiese kwan fema wo mo na wo mo bresa nana ekasa ase idru abato so dia ane ekwan wo nam so brada abatu twam a wo mfie se enipa egu kwan yi so eso sabe kafra che yan egu hai ya de duane ko fon ase ya de duane ko odan ya sopra amanfo koko ahakra le koko ntitiru ache mansa aha na koko ntitiru efiri ko ya breji abu ekwa ba abusumi mienu ni enkwala no school kura no a wo mo ko no eden yan yan kasa ne ye manpower ne ekotwa enua edigu ye ko ho ne ye di egu breji ne so enkwala ne fa so aka mampanimfo na ate eso obi eni ho a watu ho anamon ifi se na no na ne nansa na light for ne ba ye se ye kwan se ne electricity ye no enye nti anya ma adwuma ewo so afi main light no so no eho na fu nti se ya momoden ne ano na se atoye nkyem bi si a wo mu ntumi ma ekwan ne nyenti wo mu ntumi ma se ne wukuro e fra me nkwala me no wo mu transe a ya afi na ye wi a ye kope bibi ye di a wukurani o ma no a ye wo mu ne de ye nkurasefo no mpanifo no nwene ya ho kura enso eduru abato so a aha na vote no efiri ko yenso wo mu ntwa wo wani mehwe yenso ye ke nipa ho eni amuti ye ayo impond manfo wo achim nyame beche number 2 ewo fansa yirebi abeton peso so nana kwaku jima ena mote nene no okasa we ya pe ena ne manfo bia wo achim nyame beche number 2 so ede makosem eto Ahenkan news anim o se aban be ye moa na obeboan ne kwan no sisi aso bi yare kra na se mutu ba ana kai kra ka ni ntumi ma o he de bridge na ye ene kwan no de aya atete apansam nti aban me ye moa na ye bre wo kwan no o pani e pese ye ka chen se ye kwan no de so o ma me hwe amaye de a fact ne ma be ha ye ne hu se ye nka Ghana nti kwan bia so animu ye so hwe no be ye bridge no no ye kwan no ma ya bom panifo a obi am ya na sese kra o ma ba tupi kapa ba sada so mo be yo be dwasi nyambe kire o ma mfi yan ntia nkwada bia ya kwama ndwuma wo ekwan no so sisi a ba bia dunu de ya ho de aya entimi nti o ma boa yan na o me ye kwan yi man beni fo mo ka che o mo se ye pa o mo che ye bleaching o be ye ni ye man ye kwan am kwala na mo so twa kwan be du school ma ye ho na assembly ma du o bon kroma na so no o si krom ha da ye kwan a prosei ye be ko school kwa ka ma ti me fa kwala no ko school ma twa kwan na ma kwan no twa junya ma kira aban no so ni mo ye wa ha de an kan ye hu fi se ye kan na ye ntoaba ya disi no ya bro kurachi obia onye ya ho se anya Ghana nkaminim se onipa da se ni tua toma aban se aban fanye mpuntuduma ma no na se ye san ba beto aba na asan ba be kanto so montoma me na mesan ye ti ono 2 point afi be wiase na nipa ne san pacho se bo hye na be hye be di so afi eto na metua no ma me husu mfaso nya Ghana kam hu sa de ni bi wei ayo manfo wo achim nyame be kire number 2 ewo Achimansa district of Fansa Ribi abeton peso so wo ma de srede eno no me komanim na no do manfo wo so yi aso demo Nigeria amotu ayani that good he man not give me joy he man to go ebo amonyum di asa ri to correction ehim igbe acha se enya sam ketwa wom gusu hima na ayi amamofo ebi pie onom terrorist ene tu dim dida wom kum nipa ze de wom kum wanzena no na wei ehun sama sori wo Nigeria enya sem ketwa medi mun sem eba ODI Electronics me patroni di manopo utieme na so pad papa to say home appliance bia dia ODI Electronics TV fridge gas cooker blender kettle washing machine bread toaster and afi your fan your home theater your laptops ade be home appliances no bra Ahenkan FM oba so hwe ODI Electronics ewo achim aboabo ade bi opebia aye home appliances no masa odada ye be mo ne papa bi ane boda fom na akono so di siesie dem a emedam ya akono pa wo de wa ba obehu wani su ade ye wo brand awudro brand bi aba no ane dindi Zara ha omo maka nyina nchen Zara brand awurade
Te fridge awo ha na no ankasa frefro TV awo ha na no ankasa frefro brabe jode utumi twa na nketenketen eso pe no age wo sika bo yi crowd nso a sika na ready afabra na brabe je echiredin 0550 900600 0550 900600 Smart Imap Delivery Service eyedwumako bia wamse yankancho bibia se ebia wo fie wakwadworaba ana ebia ho ntiapo ebia onipa osoma no ni nchen bomodin afa wom se ye aduane na opeso oto eduro bi na opeso okoto eduro biara wom sanso links ewo mia wodo bebre hospitals hwan banks ene MTN office ne de keka ho ba bibia wom wo links wo enuti bibia challenges bi office no osoma Smart Imap Delivery he is ready to go. Why ready so be super pepe e di amount me patcho provisions and a person to small ba e school and answer o cylinder na gas na sa obezo to bigum one pedua no upe motor ko ba bi traffic light yi utumi dima answer traffic light ko ni odan krum tu betumi disu sa wo me direct no papa minus etumi dilo be 10-55 minutes next waso ya shi anu moto no ya fa hwem na me ko no san ye guzo tra da me patcho upe motor ko ba bi ntema eno so first Smart Imap Delivery wom see they are ready to service you me patcho wom delivery fee no eyeku wom ya dwuma e wo dan aboabo asene esuadru man so wi sa chiase wom ya dwuma ko sa empotem weni na just call them 0557 479922 0557 479922 and 0540 228282 0540 228282 me pacho bia wo yedwumakuo bi ope ba bia bo nyoma wo dewuru ama wanya customers ana opeso manfo te wonka ana opese nyoma na wo ton no wo so ho no mo a bomodia ne Ahenkan FM marketing team no ending so na yen onyoma bedi ansase mo dewuru mo a so ndem si yin ba ko no ani dem a ye be jin bako ama nipa otie no wahun se sa de we na se na tie wahun onso mfaso no aba beje omo a san se obia ohia e wo mangunkru gane mu tie bia wo adwuma wodi no obi hye ba bia onte nka bra radio so ne bon de ro mfema ye bon de ro so ye bon de ro ye kama wo number yi ne bako to sabrofo mu amanipa no otie no wate ba bia wo ye adwuma ye yi ne bako amanipa no ato nka se bia onso ade tonde no ebe ko nkan me pacho bomodin afre marketing manager 0244 290093 0244 290093 na one Ahenkan FM marketing manager ending sa so sisia na wade tonde no yenhwe emondewru emfema adesma ma metoa kase nso makowie ewo obima so ogawedego na isi na ide easy o hwe na we na snatch am we de waka eno Nigeria for ekasa nanu kwasi ade yai ochinachi ene na wotwe pepepe eno manfo ewa sorry dem tuntum nyame eyi nyame aye ewo St Francis Catholic Church asori dem ewo owu eno no ewo Ondo state ewo Nigeria man mu womu guso tuntum nyame sofu preach womu yasa mamofo bi terrorist bi epio no na ngofo dem friva amzom friva tran no mwen amunumo na woma kwache sofu no ana woma ebigina bontin ebigina so dem wo ana echinwo movie ene todi omu wusugo asorofo no so san womu kumnipa bebro adunum 20 ana nyanyan papa womu we ya trom omu bebe mfi na sangofo ye nim de omo pe owiase ohu nipa konso osoma wo mmom di sa adwuma no wo ho ohene papa na sauro wo semesi nanu kwasiada ewo St Francis Catholic Church wo Nigeria Ondo state no eno nam so amabane de aba betudwa se sauro wo semesi ye Islamic State West Africa Province wo ma sede kanene efre wo Jamaat al-Aswan Liudawa Asiki na wo ma sede na zo mu na ahwe omani wo ma ahwe antoto ne ma ye na ama sauro wo sem we asi osofo hwe empotem bambon sem so Rauf Arigbosola
edit to John Rada wa bra mo ne semtwofo di nkomo say State House correspondent enim say won mo hwe na sa basabase ye asi eyade National Security Council for enhye mo ye wo Abuja no won mo edit to won anim na mpinifo nso aye krado asemi won mo ba besom atu anamo pa sa bra wo semesi se do mani asi abre no enya asem kitwa State Governor Rotimi Akeredolu aso editudwa ekasa wase se we eyawra wosem dodo na ewuyi enukre ena sanso edp so se dodo na so epreprai ya enya asem ke20 awra wosem esi nanu kwasiada ewo asodem wo Nigeria terrorist foko to tokum omanfo baburu aduonu no ehonsem ena ba no so asori asom waka wo mu egusu tun anamo eha enam dia no pa no nsia akan kase no AC mi producer Kwabena Akim Kwame Asante na utodin Sir Charles on edim ko Facebook Live and YouTube Billy technician on duty me din de kwaku enin kusi buadum Kaseibo na si me si a chia opi me ma wo mo ne tie